Okay guys, ngwaye ikaze kuri video yanjye ya Tutech, nizere ko wamaze gukora subscribe we musha niba ari ubwa mbere wagira kuri channel yanjye. Guys, iyi application yo ngira ngo urabizi yuko nagukoreye video bwa mbere kiri buze gutanga amafaranga kuri iyi app. Iyi app rero ugikoramo ni uburyo ubu depositinga amafaranga ngaha hanyuma ukaza ukayatradinga bakagenda bagukubira amafaranga hafi yawe yose bagukubira nka 1.9 bitewe nayo washizeho nka imwe baguha bashobora kukunguraho nk'ibice 9 cyangwa se washiraho nk'amadolari 10 bakakwishura nk'amadolari 19 bakakungura amadolari 9. Guys, ngiye kwereka uburyo wa trading nkoreke nuko wabikura ayo mafaranga kuri yo channel kuri iyi application. Hagiye ikintu bibuze gukora, uraza ukanda ngaha kuri trading, numara kuza gukanda kuri trading uraza urebe ukuntu isoko. Guys, ngira ngo muri video ya mbere naberetse uburyo ba tradinga aha ngaha, ngira ngo narabikweretse uburyo wa tradinga ukoresheje iyi application. Aha ngaha ku ibara ry'umutuku ngira ngo urabona ukuntu ko isoko rihagaze. Isoko rihagaze hano iri kuri short, yari akabara k'umutuku isoko riba riri kuri short, niho iryo soko riba riri. Ubwo rero wowe iyo ushizeho iri mu bara ry'umutuku aha ngaho baragukubira, bahita bagukubira aya masegonda agara hejuru. Iyo garangiye bahita bagukubira hari mu ibara ry'intuza ry'icatsi, ubwo ibiri muri rongo niho uba wahisemo bahita bagukubira. Guys, reka turebe noneho, reka nze nshireho aya madolari 9 duhitemo. Reka ko ndabona iri muri urubanza watekereza aho barakurya cyangwa se wowe ukarya. Reka dushire muri short, ubundi turebe ukuntu ibintu bimeze. Ngira ngo urabona yuko twasize muri short. Amasegonda narangira turareba niba twariye cyangwa se wagiye kuturya. Isoko ngira ngo urabona yuko riri muri short, twahisemo short. Turebe niba turajya cyangwa se bari buze kuturya. Turahaza dutegereze aya masegonda ari hejuru arangire. Narangira bikiri mu mutuku amadolari 9 turaha twayariye. Guys, ngira ngo urabona yuko balance yanjye ari ngiyi, mfite amadolari 120. Turebe niba biri buze kugira. Guys, ngira ngo urabona yuko turacyategereje, gusa iyo isoko rirangiye riri mu mutuku aho amafaranga urayarya. Ngira ngo urabona yuko biracyari mu mutuku, nibirangira amasegonda narangiye bikiri mu mutuku amafaranga turi buze kurajya. Gusa nibirangira bikiri mu chat aha ngaho bari buze turaba duhiye. Twasize amadolari 9 dutegereje resulta. Turebe kwa kabiri kiri mu mutuku dushobora kurya. Twahisemo short, hasigaye amasegonda 15. Amasegonda narangira tukiri mu ntuza ngaha turi buze kurya. Reka turebe, hasigaye amasegonda 3, 2, 1, 0. Okay guys, ngira ngo urabona yuko amadolari 8 n'ibice bingahe bahise bayankubiraho. Ubu nariye, ngira ngo urabibona yuko aha ngaha amadolari bahise bayama. Nayo n'ukuntu wayabikura, ugiye kuyabikura tuzana kuri withdraw, kaza ugahitamo address ugiye kubikuraho. Niba uyifitemo uraza uyikandeho aha ngaha, urashiramo amafaranga ushaka kubikura hanyuma ushiremo phone password. Iyo ugiye kubikura bahita bagusaba gushiramo phone password barimo imibare 3 hanyuma nawe ugahita wishyiramo. Guys, niba video yanjye igufashije
wakora subscribe kuri channel kugira ngo tubashe kubana mu yandi mavideo. Ciao ciao.